ulung toh. Kang yang nemen serot niki. Kene bosnya tripod sing ada. Mudah-mudahan aman, tenang. Bas yang nak togo gini. Awang, tenang. Sing ulung dia. Sira. Nangge. Mandetan ulung niki. Masuk deh. Masuk. Nggih, sambil ngantosan nggih. Sambil ngantosan apa balik. Sambil ngantosan anak balik puniki angyang tiang wau mencerita antukan kari karantina dawang niki 14 hari kalau di pondok dan wenten sinyal niki ke daerah yang lapang niki ring kampus IHDN dajan rumah tiange lo rumah tiange ngerera sinyal ya kayak wasang ali sinyal di bukit iki masuk ai kene mon ngerera separtikel mungkin tiang timpalin sarang adin tiahe niko negak di bedaun di kolam Angga Paradharma sarang Rai Asmara Dipta. Oke, adik-adik dia ini kilis hari liburan Siki di Undiksa masuk jurusan matematika cara putus partikel patuh masih bodoh nih masih ada bencikan kimia di TB sana mangkin Sandra semua Sandra tonton terus nggak sampai akhir jebos mantan dan suwe Sandra guys Sandra woi mbak pe grogi nih mau sebelum mbak kini ternyata remaja survei live ya nggak video cuma halus aja yang live yang grogi nih 10 ya enggak jos enggak hai gede Aris semua Pak Guru gede Aris imut dan nih di Bangli dia imut dia di Bangli nak liu nampak celeng ya nih karena celengnya mudah satu tali buman 3 kilo 4 kilo jadi nguai nampah patung dan nguai ngelawar urutan kejang geri tepangan kadimangkin sambil ngantosang uniki nge teman kadimangkin titiang jagi wajen cerpen Pak Made Sangre sane memurde ketemu ring tampak siring ya pada Pak Guru ring SMA Bali Mandara suksemo pada Arsike niki adik tiang Rai Bali jarang tiang ajak tiang Riki Rai sareng Angga woi patu tresna suksemo ben maya situasi normal lali kita mani ini Rai oke Rai next ya Rai ya after Angga dia sambil menikit yang makin jadi nguacen cerpen ketemu ring tampak siring karya Pak Made Sangre almarhum
Sedurungnya ini tiang sampun boleh kentan tapi wastana mengapresiasi meskipun sederhana sarang mbok geh dia Desi Sentane dosen IHDN Denpasar. Mungkin kebetulan tiang ring kampus IHD di rumah tiangnya meniki karena di Jumat tiangnya ten sinyal. Wih, istriku tersayang. Halo Utu sayang. Coba gerak Utu, man bergerak Utu. Bu mama aja ibu, oh. Gue kadang lantur niki. Mungkin juga yang boleh mengapresiasi karyanya Pak Made Sangre sarang Bu Dia, dosen IHDN Denpasar, kalar musikalisasi puisi, ya lumayan responnya meskipun sederhana, sekemaun, tapi skill juga pas-pasan ya deh. Tapi yang napi wastane karena rasa jengah mantan tur ngayah ya ring sastra Bali modern niko mawinan kita gitu melet bosan banget nulis kita mengapresiasi karya para pengawi gitu. Para pengawi bersyukur muniki suara saking Bali karya acara kadi muniki. Nah dosne tiang boleh segala melajah maca cerpen. Niki pertama kali tiang wacan cerpen secara live lagi niki sukses mantan sukses moving banget niki suara saking Bali. Sira jangan nunggu niki sira yang hadir niki menonton tiang live sambil nunggu yang cek dulu naskah cerpennya. Naskah cerpen ketemu ring tampak siring puniki sampun suwe pesan puniki nap tahun 1970 karyane oleh Pak Made Sangre tur sampun kedadosang drama gong lan sanes tiosnya terkenal pisan puniki ring jagat Bali enten niko mawinan sering para anom-anom serang sami utawi pengawi sane jagi melajah nyurat cerpen becikang wacan dumun puniki cerpen ketemu ring tampak siring anggen dasar melajah enten mande becik kekawian idedane enten serang sami duane niki cerpennya becik pisan. Wih Pak Dewa Alit nggih sukses Pak Dewa. Putu Eka Gunayasa Jos Pak Buser Bayu be untuk semua beli Bayu apa nih bagus nge guna asik Male bos kirang langkungnya di tiang wacan cerpen di tiang Nosampura wantah angin apresiasi sangkaning jengah tur rasa ngayah ring sastra Bali modern kirang langkungnya nih di tiang Nas Gangrana Sinampura nggih. Kene udah dimulai deh, Rai. Nah, nggih sampun mulai nggih. Ya niki adik-adik tiang sampun mulai start. Ayo. Nggih di tiang kawitin niki ketemu ring tampak siring oleh Made Sangre. Naskah puniki tiang ambil saking suara saking Bali. Nah, minap idedane sane kayun jagi ngerarah karya-karya sastra Bali modern seluruh Bali dados idedane ngerarah ring suara saking Bali sane kerembo oleh nyaman ditiang putu Supatike Pak Komang berate suksema putu suksema mulai subuh oke bos jane bos liuna munyi bos nggih kawitin tiang sekadi nyawane ngababin pesliab para wartawan Belanda ngungsi pancoran ring Jabe pura Tirdem pule saho motrek anak kayah miwah mesiram dawag punika
wawune pisan Ratu Juliana saking kerajaan Belanda saha pengiringnyane rauh ke istana Tampak Siring sejeroning mesesanjan ring Indonesia. Gumanti kesumbung istana Tampak Siring punika dados pekoleman Tamyu Agung sane rauh ke Bali. Wenten asiki sane palas saking kumpulannya nih. Itep ipun medasin togog-togog kalih barang-barang kesenian lianan sane medampiak mejajar-jajar ring jabe pura Tirtempul punika. Mardi ampun nampi pahit letter. Nah, nanti nanti kopi pahit nanti bos suara saking Bali kalah. Elanturan cang rauh ring ngajeng kios peterbannyane Niluh Rai punika mejanggelan tumili mepitaken. Tabe Nona, apa boleh saya tanya sesuatu? Boleh Tuan, silakan. Saur Banban Niluh Rai. Terima kasih. Apa arti patung ini? Cerita apa? Sinambi ipun ngambil togog tulang pekarian Tampak Siring ugi. Arjuna bertapa Tuan. Saur Niluh Rai sade gugup. Oh, ya. Arjuna Wiwaha bertapa di Gunung Indrakila. Digoda 7 bidadari. Ia menang melawan godaan. Tapi manusia suka nyerah sama godaan. Asa punika Tamyu punika nuturan dewek sekadi anake mesatwe. Cacap pisan Tamyune punika ngeraos bahasa Indonesia. Tabuh nyane caluh. Sakewanten kadi wus kecunguh hakedik sekadi lumrah tetabuhan wangse Eropa lianan. Niluh Rai angob santukan nembe ngarepin Tamyu kadi punika. Ngawit punika nyabran Raine Pan Stephen asa punika wastan Tamyune punika wenten kewanten ring kiosne Niluh Rai ne. Yening Pan Stephen sedak sareng ring timpal-timpalnya nih ipun sane dados juru basa. Santukan ipun naen kursus bahasa Indonesia ring mahasiswa Indonesia sane wenten ring negeri Belanda. Semaliha ipun oneng memaca buku-buku indik Indonesia miwah satwa pewayangan. Jagate kantun semeng tur dingin. Sangyang Surya durung medal saking pekoleman. Nanging ring wetan ambarane sampun asemu abang. Warung kalih kios-kios sane wenten ring jaba pura Tirtempul puniki kantun metutup. Wenten asiki sane membuka. Inggih punika kios ipun Niluh Rai kewanten. Niluh Rai sedak nyapu mebersih-bersih. Saking alit kumelenjeng ipun sampun melajah madolan togog. Nanging tenaen ipun metanje kadi dagang-dagang lianan. Manut manahipun Niluh Rai yening barange tanjang sinah kesengguh ten becik. Napi malih yen suk-sukang janten kapitaen bareng tanpa haji. Janten kapitaen barange punika tanpa haji. Yening wantah barang becik ya diastu ring dije ugi kegenahang sinah keruruh oleh sang pemerih. Sapunika manahnyane Niluh Rai. Naen ipun ngeling sengi-sengi manggihen turis pedih memisuh tur ngraos ngambung ngorahang Bali biadab. Santukang turis punika suk-sukin togog ngantos limanyane metatu. Oleh dagang-dagangi metanje sane kedondonan harga dolar nanging tan angitung hargan gumi.
Selamat pagi Nona Rai. Oh, selamat pagi Tuan Stephen. Nilo Rai sane saking ituni itep ngelapin togok. Kandugi tengkejut santukan taen ring sepengrau nyane Pan Stephen semang pisan bina ring dibipuane. Kemana Tuan sepagi ini? Ngang sehang Nilo Rai metaken. Kanggen ngicalang kebil-bil nyane. Santukan angop ngantenang Pan Stephen ganteng. Ganteng. Santukan angop ngantenan Pan Alit Juliarta dan niki Pan Stephen ganteng mepayas ageng. Duk punika Pan Stephen ngangge setelan jas putih bersih. Ngangge dasi kupu-kupu, pelung dongker. Jenar pekantanan Pan Stephen semeng punika. Gumanti Pan Stephen mekanten bagusan yen saihang ring timpal-timpalnya nih. Pengadagipun nyempake nenten landing agul-agul kadi timpalnya nih lianan. Peninggalane kalih boknya nih slem nanging timpal-timpalipuni mepeninggalan pelung mebok jagung. Pagi ini saya mau ikut Sri Ratu ke Basuki. Ke Besaki. Pan Stephen nguntul kimut. Santukan iwang antuke nyambat Besaki. Nilo Rai uning indik. Tumuli ngedekang. Ratu Juliana ke Pura Besaki? Betul Nona Rai. Oh, bagus sekali. Selamat jalan Tuan Stephen. Pura Besaki sangat indahnya Tuan. Banyak-banyak terima kasih Nona Rai. Oh ya Nona Rai mau oleh-oleh apa? Nilo Rai tengkejut miragi pitaken Pan Stephen asa punika. Tidak usah Tuan. Bukan begitu Nona Rai. Saya sangat gembira bila Nona Rai suka menerima sesuatu dari saya. Saur Pan Stephen sade kenyam tur anggut-anggut. Teng, 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 teng. Penalikane mesuara ring asrama tampak siring. Pan Stephen ninggalin arlojen nyane. Pukul tengah pitu. Permisi Nona Rai. Dadah. Pan Stephen metinggal tumuli ngunggahang tangan tur manggutan. Selamat jalan Tuan. Lorai ngwales ngunggahang tangan sahe mekenyem manis. Pan Stephen memargi encol ngegelisan. Ngungsi komplek istana genah rombongan pengiring Ratu Juliana ne mekumpul. Durung apa nimpuk ipun memargi, gelis ipun metulak tur mekaukan. Loh, Nona Rai, tolong saya punya tustel. Nilo Rai dahat kagiat. Tumuli geris ngerararahin tur kepanggih pemotrekan punika ring tetumpukan bodag. Genah togoge. Gegelisan Nilo Rai nuktugipun Pan Stephen. Saking gegesonyane kandugi Nilo Rai nyerod nyelempoh pusungan nyane embud bok nyane megambahan selem meembotan belayag mepaid rauh soren silit wastran nyane nyangsot munggah ngasab entud kanten betekan batis nyani putih gading ngawe sumrah rah saningan tenang. Pan Stephen hijau nih. Pan Stephen gelis nyayut ngambil lengan ipun Nilo Rai. Nilo Rai mekenyam kimut. Kanten sujannyane ring pipi kiwe. Mawawah manis kekantenang. Wastranyane tumuli gelis ketedunang. Sinambi ngondeang rambut ngawe raras. Katah para trunane membudi ring Lorai.
santukan sing solahanipune nudut kayun nanging sami kimut menyewake riantukan nilorai dahat selag magderage taler Pan Stephen angob ngantenang kaayonan rupan ipun nilorai sepemargin Pan Stephen lan timpal-timpalnyane ngiring Ratu Juliana ke besake Pan Stephen nenten kathah raos ring peninggalanyane setate merawat matre rupanipun nilorai timpal-timpalnyane sami ngedekenipun Pan Stephen wenten saning orahang bongol wenten saning orahang Pan Stephen bego sampun lintang dauh 5 jagate panes tan sinipi ring ngambarane tan wenten mekanten ambu angen akidik Pan Stephen bah nungkayak ring dipan kamarnya nih ngawit wau rauh saking besakih ipun mesare nanging tendados sirep timpal-timpalipune sami ngerok engkis-engkis wenten sane groh-groh kadi celenge kegorok celeng niki tiyang tersinggung niki lianan malih wenten sane ipit kadi buduhe tundek nanging Pan Stephen kedat mekijapan rerambangannyane nerawang sawang angob ipun ngemanahin kewibawan pura besakih punika malih rikalaning mukanten janten Gunung Agunge mebejug ageng aluhur ring pungkura pura mawawah madur ngamanyane tan dumade Pan Stephen bangun saking pesariannya nih tur digelis mepengangge tumuli nedunang sahe maktu bungkusan suwe ipun kipak-kipak ring kios nyane nilorai nanging metutup suwung mangmung Pan Stephen kebil-bil bingung kecacungan raris ngucung-ngucung ipun ngungsi ke pancorane dawag punika sedong suwung sepi kadi jampi tan wenten anak ayah wiyaden anak mesiram Pan Stephen nampekin pancorane tumuli toyane keketis-ketisang sekadi alit-alit pengangone kecel-kecelan saking irike ipun medasin kelebutan tirte empulih ring jerwan kanten kadi pajeng mejebug manak gumanak dok punika eling ipun ring piteket dane jero mangku yening manut ucap lontar usana bali kelebutan tirte empul punika gumanti pekaryan ide Betara Indra dawag mayuda arep ring Prabu Maya Denawa sang Maya Denawa kawon ring payudan rahnyane membah dados toya ring tukar petanu muah layonnyane dados taulan ring pangkung patas asa punika tutur dane jero mangku keni keresepang pisan oleh ipun Pan Stephen suaran pincekane ngerincik ring jaba pura meduluran kusan daun cemara ampah angin sadebaret Pan Stephen tengkejut saking bengongnyane tumuli ngejaboyang margi nuut lubukan sekadi wenten mituduhang ring tengahing margi ipun kecunduk sareng anak alit sedak ngarit mejalaran saking anak alit punika preside ipun kepanggih ring pondokne Nilo Rai ring tengahin Tegal Abian keitar oleh pangkung asri ring ungkur pondok punika kanten Bukit Lalang ring puncaknyane medaging bedugul asiki mesayubin wit Jepun sedang mesekar langa-langa ring tungtung Jepun punika medaging sunari alit ngawe anut turasri pekantenanyane dok punika nilorai wawu usan ngaturang canang kajang kliwon isempol asu putih gembrong ingon-ingon memenyane ngongkong nakal
nanging ngabos-bos tumuli kruwang-kruwing saha ikut nyane kutal-kutil. Cara cicing kae ijon poci tiang papat lah cicing. I bobo wencek aja i piko. Pidan enam ampun mati kali. Tumuli kruwang-kruwing saha ikut nyane kutal-kutil. Kegiat pisan nilorai ngantenang Pan Stephen rauh tan penantar. Taler Pan Stephen kagiat ngantenang nilorai mepayas adat pangit pisan. Duk punika nilorai tan mebaju mesesenteng ken carik songket barak ngude mebanyu mas tetenunan amlapura. Mungwing kamen nyane endak cap togo gianyar medasar pelung langit mepinggiran mepinde kayonan. Pupur miwah alis nyane tipis nyerawat ngawe meled lek tekang sangan tenang. Malipatik barak api terus mesrinate kadi sesenangan para istri turah mangkini. Semalihe pusunganipune mepinde kadi angke kutus mesumpang jepun putih. Mesusun len mawa barak. Ngawenang mawawah alab abre rupanyane. Tur meperbau agung. Ango Pan Stephen ngantenang indik keuninganipun nilorai ngadungang payas. Nona Rai, saya minta maaf karena mengganggu Nona dalam keadaan sibuk. Asa punika Pan Stephen ngawitin pengraosnyane sapunapi suwe ipun bengong nataken jagut ring kursi cing tutul genaipun negak. Tidak Tuan, saya tidak sibuk. Saya juga minta maaf karena tempatnya begini kotor. Saur nilorai sade kenyam kimut sinambi nguntul. Tidak apa-apa Nyonya Rai. Saya sangat senang di mana-mana di Bali di sini. Seumpama saya ada di dalam mimpi. Kedatangan saya hari ini cuma buat antar ini oleh-oleh dari Besakih. Tumuli Pan Stephen nyerahang bungkusan medaging salak nongan sane kasup kebecikannya nih. Meduluran padang kasne lan getah cemara. Saking anak lingsir sane ngadol padang kasne punika Pan Stephen pulih keterangan yening padang kasne punika kekeniang ring tampek puncak Gunung Agungi. Dahat mau tamu kanggen duluran canang katur ring ide betari-betari. Minekadi ide Sangyang Widiwasa. Muah getah cemara punika becik kanggen tambe sungkan kebos dingin. Getah punika seduh antuk toyo gemulak sesampune dingin wenang inum. Asa punika pitekat anak lingsir punika sane kaartiang oleh juru sapu rike. Nyen ajak ngomong Rai metaken memen nyane saking pesarian nyane di umah meten. Dane sedak sungkan puruh saking ituni. Tamu saking Belanda meme saur nilorai ban-ban aris sambilangipun ngeraci kang wedang. Wiragi punika memene lorai mang segan. Tur mateg pupu eling ring indike nguni. Dawag jagate terak sayah sanisa dan dane sarang dimpal-dimpal nyane ngerereh karya medederep ke Gunung Carangsari. Duk punika dane wau munggah dehe ring Carangsari dane miragi orti Jepange sampun kaon tur jagat Indonesiane sampun merdeka. Sayan lami jagate sayan riet genting lo kompiang asa punika wastane memene lorai puniki lo kompiang adane ge dawageipun kantun dehe muah timpal-timpalnyane nenten purun budal ketampak siring santukan jagate mesampet. Loh kompiang kali timpal-timpal nyane sami jenek ring Carangsari. Dawag tentara Gajah Merah biak ring Carangsari yen asa punika juwe indike nile kompiang keni kecantol oleh Tuan De Bos sersan kesehatan tentara Gajah Merah punika. Sersan punika dahat polos pisan.
Kathah ipun mekidihang ubat-ubadan ring idedane irike. Punika duk punika ubat-ubatane dahat sengke pisan. Sangkaning naya upaya para pemuda pejuang anak buah parai sane duk punika sampun nilar puri nyingkir nilo kompiang nyuprabe dute mangdene Sersan the Boss nyumbangan senjata ring para pemudane. Sersan the Boss setinut nyumbangang pistol kalih mekudang-kudang mimisnya nih granat miwah ubad-ubadan. Nampak panumayu pangkuan kedaulatan Sersan the Boss boleh perintah pindah ke Bandung. Luh kompiang nenten nyarengin. Dane melad kantun tetep ring Bali tur metulak ken tapak siring. Indike puniki ngeranayang Sersan the Boss berangti. Lo kompiang sane dawag punika sedang mobot anak alit ketinggalin ring tampak siring. Nanging pianak nyane sane dawag punika wawu meduh digang tiban kirang langkung ke bakte ke Bandung. Dek-dek remuk manah nyane kadigedahe pantigang. Nona Rai, karena hari ini sudah petang, saya minta diri. Terima kasih atas suguhannya dan lain-lain. Sapunike Pan Stephen metate pisan. Terima kasih kembali Tuan atas kunjungannya dan juga oleh-olehnya. Sapunike nilorai sawang kenyem. Wau Pan Stephen jaga ngenyuhang limo jagi mesalaman nilorai. Tandumade men lorai mesuang saking pesariannya nih. Tumuli nampekin Pan Stephen. Tuan dari Belanda? Asa punika pitaken nyane sadekiko kepiragi sinambi dane ngambil kursi tur melinggih. Betul Bu, saut Pan Stephen kadi gugup. Saya Bu, nama saya Van Kombos. Bukan, nama saya Pan Stephen Bu. Saur Pan Stephen ngeregat megat-megat sadeng ngejer. Nembene nipun medue manah runtaga dipuniki. Men lorai bengong. Lihat nyane joh sawat kadi joh manah nyane nerawang. Sesampune suwe bengong raris lek tekang munggah tedun raris metaken malih. Jadi Tuan punya dua nama sapunika pitaken nyane. Nilerai meduhan ring manah sandukan kimun miragi pitaken memen nyane kadi pitaken anak alit cucut pisan. Bukan Bu. Pan Stephen mewawah gugup. Mekanten muanyane bagbing. Dawag punika sunari ring pucak bukit lalange mesuara aris ketempuh angin ngesir-sir. Suaranyane ngererengi kadi anak mepasihin. Doh ring kelot kangin kepiragi suara paksi tadah asih angase-asih. Ngawinnyag mana sang lek tekang miragiang. Saya harap Tuan tidak berdusta. Setiap agama melarang umatnya berdusta. Barangkali juga agama Tuan. Sapunike men lorai lancar pisan. Sekadi wenten anak mituduhang dane uning nabda braos kadi sapunike. Suwe Pan Stephen ten dados ngucap peluh nyani medal patu ribis. Kulungan nyane kadi sampetin bias asekop. Sesampune ipun poleh negtegan manah. Las manah ipune nuturang separindik sikianipune. Ipun tenuning ring meme bapa. Sedawage alit ipun kepiara Yayasan Pemeliharaan Anak Yatim Piatu ring Rotterdam, negeri Belanda. Saking direktur yayasan punika ipun poleh keterangan yening pecak bapanipune dados anggota tentara kerajaan Belanda. Padem mesiat ring Lembang, Bandung. Dawagipune alit punika mewasta the Kombos. Nanging
Sesampune kelih kegentosen wasta oleh direktur yayasan punika kewastanin Pan Stephen kadi wastan pianaknyane sane pecak padem ring awit perang duniane kaping kalih. Durung puput Pan Stephen nuturang indiknyane men lurai mecepol sinami mesesambat. Aduh, Dewa Ratu. Aduh, Dewa Ratu. Men lurai nenten dados ngucap malih yeh peninggalannya nih rebes medal ngebekin pipinya nih kisut. Cening, cening, cening meme kombo, cening, cening. Sapunika men lorai ngangsehang sinambi ngelut. Baongipun Pan Stephen. Pan Stephen nyerah nenten molah. Uli pidan sajaan meme palas tekening cening. Nah nejani mare swece widini meme ketepuk cening jani cening pianak meme. Men loraing raris ngeling selegukan tendados antuk daning lawanin. Antuk suara serak asawang tangis men lurai nuturang separindikanyane saking pengawit ngererah karya medederep kecarang sari ngantos dane kanggen soma saking sersan the boss tur rauh palasnyane. Mangkin wawu dane tatas uning indik sersan the boss sampun kecagring kalangan yudane. Tumuli men lurai nuturang tegas wastan de kombos punika. Kom punika tegas nyane kompiang. Muah bos punika tegas nyane the boss. Dados nyane kombos tegas nyane metunggalan. Wiadin pesikian wastan meme kalih bapo ipun Pan Stephen. Pan Stephen bengong tan mekijapan. Ring mana nyane kantun bimbang mebari-bari. Men lorai uning ring cesne kare tumuli digelis ngambil potrekan Pan Stephen dawagi kantonalit keapit oleh meme bapaknya nih. Sekadi metingetin eling Pan Stephen ring makte potrekan ring dompetane. Potrekan punika gelis kambil kanggen nyocokang pemuput tulia ten wenten sios angan akidik. Pan Stephen mingar-mingar ring manah menawite sangkaning sampun titah siang yang tuduh. Manah Pan Stephen raris ngayuh tumuli ipun nyauk batis memenyane sinambi asa sampat. Oh mother, oh father. Rarisipun ngeling sengi-sengi. Yeh peninggalani membah melusang baju. Memenyane gelis mepasihin. Angasih. Yeh peninggalan petel-tel ni benin sirah ipun Pan Stephen kadi anak nyiratin tirte penglukatan. Yen upamiang taler nilorai nenten dados wang dene tangisnyane. Sengi-sengi ipun kadi anak alit sinambi ngakebin Pan Stephen. Belenyane sampun saling angken-angkenin mewastu pasahe metemu malih. Enggih puput kangyang ke wau melajang kirang langkungnya nih titiang nasampura mantap wanike titiang katur elingang benjang yenten iwang benjang wenten ngwacem cerpen saking Mbok Ari Dwi Jayanti nggih. Nggih malih bos Putu Supardike saking Suara Saking Bali minapte jagi ngicenen pengumuman. Nggih. Nggih suksema semeton sareng sami, suksema Blimade, suksema Putu, Gusti semuanya, Bu Kadek Sonia, Alit Suwarbawo, suksema sareng sami sanetan Presiden yang nyarce siki kalih minapte sane nenten nonton langsung silakan nonton siaran ulangnya nggih. Nggih suksema pisan mampu jagi pupudang titiang duani ngampun galah, titiang jagi nyemput kurenan taler
Kali megai. Nyemput kurana nemun megai kurana dae. Mungkin tiang jagi nyemput kurana nemun mantan semenika tiang matur suksemo beli Dharma Putra, Pak dosen. Terima kasih kopi pahitnya, terima kasih semuanya nggih. Terima kasih tiang tutup makin nggih. Om Santi 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 Om. Dadah.